Aire kidding Ikansilan lo Amuria Town Board keda apone cholong LOC 5 Amuria District nesida abo isibo aina peta nuda itolo show kanu asekuna ingarono lo ebuna boikin itano council kotoma bunget nada itolo mitunga swam honorable e polo kitunga lu ngara kada joto mukare mamjabe mamejine mameperu kodo jo sawa mesekin a chamu ni balajo Tom Epiangu apone cholong lo LOC 3 Amuria Town Council yese keontebe kotoma iriamuna absodit apotukesi tutuboto Apollon Stephen Otelu Ediegu kwa peloda ebuni aboikin town councils kotoma iriamun kangen upon woro nisho anu isho adauna kirotongini na asekune member lo district service commission idolu ni ara parasha arol angono lo ngonde 2022 ibu shone abu airio pega ubu atiaka kotakan apote voting atana sodit e drawing aitesho e rauni ai bongokini na ara ibu achamanara mameu o rauni jakaiti diegulo builanye jakaito luka ani apotu atemas bon bijeru na dominance e jukara kwa ne borelo for recommendation Ikansilan lo Amuria kesida potu Etepegito Eiponer loda etolomnere Apollon Lawrence Oluka kwa loda ebuni kwa na boikin town councils kotoma iriamuna na erion telo itolomi tunga swamsio o district angol kirore le tortero dirisa e poloni Oluka le tortero dirisa ayang artoni public service Kampala loda poni bouncing nyina enya kunu boso nara itwazi e procedure lo ability kisil ara unieni borkeni itodon chudbe ngaron la Amuria district mawera eja yang Amuria ne takani e yare sakiro no itodon bo bakiro sine na kama har kada biane e lilinga Amuria nera ngora nera kumi akiro ne parish modo e olio rosi seri na Amuria nyamari seri milona kai sakanya pano kan obuye edisula Amuria leadership liling Apollon Stephen Ediegu loda aponi osekutete patch ese abu imua asekunoke Lawrence Oluka be mamara ina bechokina NTC with a district service commission, it should be having some person who is well experienced, not biased, with a character that cannot affect others. Nathan Okiror atupito na polne cholong LOC 5 Amuria yesida abu imuang no kere obala ebe rasunguna ina peta na pot kisi buaito akaulo Ikansilan de districta achakar Stephen Ediegu koto mairiamu na jai kina ajasi tamano wono kere lebe taise opoti kany lwe ponto sodo po town council la Amuria onyotu kinga ito manangon tonga le ponto so town council za piuni etogo ngoto bon berawno luka ngesi jukara goikin district service commissioner goikta aban councils Onye Lawrence Oluka ngese abalebe ebuni aisimor kikin ejana kineke neja situnga la Amuria kere kwape ngo lada una seu akapakina ngaswam kagogong ai ngara kine district oko na ikere koma mai se ikuru ko bale anwa ngun kotonga shalam kin la subani noi kede management kere lo district e yala ma depa Gabriel Esiku Kanuka TV East ko district alo Amuria